Twongeye kubifuriza ibihe byiza mwese mukomeje gukurikirana gahunda Abaryankuna TV dawema kubategura no kubagezaho. Tunyurwa no kubona ibiganiro byacu bibashimisha. Iyi televiziyo ni Urwaga Nyarwanda n'Igihango cy'igihugu RANP Abaryankuna. Dukorera kuri murandasi mu buryo bw'ikoranabuhanga rya YouTube. Tuboneyeho gushimira mwese mwakoze subscribe kuri iyi televiziyo ikubitira ikinyoma hakubuye. Ubaye utarakora subscribe nawe wakwitura kubikora hasi ugakanda no kuri iyo nzogera. Ugasangiza n'abandi ndetse ugatanga n'igitekerezo cyawe. Uyu ni umwanya w'amakuru. Muragezwaho nanjye mwese Cecile mfatanyije na Murenzi Honore na Cyubahiro Amani tubahaye ikaze. Cyubahiro, watugezeho ingingo z'amakuru y'uyu munsi? Uyu munsi turagaruka ku ibaruwa ifunguye Urwaga Nyarwanda ruharanira igihango cy'igihugu RANP Abaryankuna rwandikiye akanama gakuru k'ishami ry'umuryango w'abibumbye gashinzwe uburenganzira bwa muntu. Turahita dukomereza ku itangazo RANP Abaryankuna bageneye abanyamakuru n'abanyarwanda muri rusange. Amakuru yacu turayarangiriza ku butumwa umunyarwanda yageneye abavutse nyuma ya 1994. Amakuru arambuye ni mukanya. Ejo kuwa gatanu tariki ya 5 Gashyantare Abaryankuna bashyize ahagaragara ibaruwa bandikiye akanama gakuru k'ishami ry'umuryango w'abibumbye gashinzwe uburenganzira bwa muntu. Murenzi wayidusomera? Urugaga Nyarwanda ruharanira igihango cy'igihugu RANP Abaryankuna rwandikiye ibaruwa ifunguye akanama gakuru k'ishami ry'umuryango w'abibumbye gashinzwe uburenganzira bwa muntu. By'umwihariko iyo baruwa yagenewe itsinda ry'iryo shami riri mu mirimo yaryo ngarukagihembwe ku burenganzira bwa kiremwamuntu. Mu gutangira iyo baruwa, ubunyamabanga bukuru bw'urugaga rw'Abaryankuna bwatangiye bushima abagize ako kanama kuba bwarahagurukiye rimwe nk'iyonka butarya iminwa, bugahamagarira leta y'u Rwanda kubahiriza uburenganzira bwa muntu bw'ibanze ndetse no gukurikirana ko abanyarwanda babubona koko. Ubunyamabanga bukomeza buvuga ko nta uvumira itararenga kandi ko igihe kigeze ahubwo ngo isi yose yamagane yivuye inyuma imigirire y'ubutegetsi bw'igitugu bumaze imyaka irenga 20 bwarigize akaraha kajyahe. Ubunyamabanga bwasabye akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe uburenganzira bwa muntu gukurikiranira hafi ibikorwa bya leta ya FPR byibasiye abayoboke b'Urugaga Nyarwanda ruharanira igihango cy'igihugu kuva ku bagize igitekerezo cyo kurushinga, ku baruyobotse yemwe no kugeza ku miryango yabo, aho bamwe bishwe abandi bagafungwa naho abandi bagahunga, bakaba banakomeje guhirwa bukware n'izo nkuramaraso za FPR na Kagame waje. Mu bagarutswe muri ibaruwa ifunguye n'Abaryankuna b'Umushumi n'Umugabo Nyamihirwa na Kizito Mihigo bombi baguye mu maboko y'abicanyi aho bari babafungiye. Nta muhanga Kasiye wafunzwe akaza kubaca mu myanya y'intoki akerekeza y'ubuhungiro, ariko na n'ubu bakaba bakomeje kumwirukankaho, ndetse n'umunyamakuru Focus Ndayizera na bagenzi be 12 bafunze bazira gusa kuba mu rubyiruko rwiyemeje impindura amatwara agacanzigo, ariko bakaza guhimbirwa ibyaha nk'uko bisanzwe ku butegetsi bw'ikinyoma bwa FPR. Kandi ubunyamabanga bwagarutse ku muvandimwe Albert Higiro washimuswe n'inzego z'ubutasi za Kagame muri Mata 2019, akaba abaye wa 4 mu muryango wa Ntamuhanga Kasiye uburiwe irengero nyuma ya Ngabo Fikiri Jimmy, Mutuyimana Joel na Ngabonziza Moses bashimuswe n'izo nzego n'ubundi mu Kwakira 2016, bose kugezana n'ubu nta gakuru kabo. Usibye ibihamye ntavuguruzwa, Abaryankuna mu ibaruwa yabo bakomeje bamagana imvugo y'ibinyoma ya Johnson Businge, Minisitiri w'Ubutabera w'u Rwanda, watinyutse akavuga ko mu Rwanda nta nzu zitazwe zikorerwamo iyicarubozo zigafungirwamo abantu zihari, maze bibutsa ko kanama ko umubare munini w'urubyiruko rw'Abaryankuna ari abahamya bo kubihamya. Nk'abakiri mu nkiko kugeza ubu, ubunyamabanga bwatanze urugero kuri Eliakim Karangwa wibwiriye urukiko ko yafungiwe ahantu hatazwi, agahatirwa kwemera ibyaha harimo gukorerwa iyicarubozo, akemera kwibeshyera kugira ngo arebe ko bwacya kabiri. Ariko ageze mu rukiko kimwe na bagenzi be, bose basabye urukiko gutesha agaciro ibikubiye mu nyandiko mvugo bakore mu bugenzacyaha, kuko babarijwe ahantu batazi, bakubitwa bapfutse ibitambaro mu maso n'irindi yicarubozo ry'ubwoko bwose. Muri iyi baruwa Abaryankuna barasaba aka kanama gukomeza kurikanura kugira ngo hagire igikorwa ku rubanza rw'Abaryankuna rugikomeje, dore ko mu rubanza umushinjacyaha ubwe hari aho yivugiye ko Ntamuhanga na Ndayizera Focus bashinze umutwe w'Abaryankuna unenga leta ngo aho Ntamuhanga yari awubereye umuyobozi.
Aha twakwibaza niba kunenga leta ari icyaha gifungisha umuntu muri gereza. Muri iyi baruwa kandi abaryankuna bagarutse ku ifatwa n'ifungwa ry'umwe mu banyamuryango bacu Niyonsenga Dieudonné uzwi ku izina rya Cyuma Hassan wafunzwe muri wa murongo wa FPR wo kuniga itangazamakuru ryigenga, ndetse ahanini akaba yarazize kuba yaratangaje ko umurambo wa Kizito Mihigo wagaragazaga inguma mu maso. Urwitwazo rwabaye ko ngo yarenze ku mabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 atabwa muri yombi, atyo nyuma ibyaha biza guhindurwa na n'ubu aracyari muri gereza. Abaryankuna bakomeza bagira bati twizeye ko ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasabye u Rwanda ari byo guteza imbere no kubahiriza uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo, hashyirwaho iherezo ifungwa n'ijujubya ry'itangazamakuru na sosiyete sivile kubera ibyo batangaza, gukora no kwemerera amaperereza yigenga ku birego bifite ishingiro byo guta muri yombi, ifungwa, kwica ndetse n'iburirwa irengero ry'abaharanira uburenganzira bwa muntu, utavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'abanyamakuru, no guhamya ko abakora ibyo bagezwa imbere y'amategeko. Guharanira no kurinda uburenganzira bwa buri muntu bwo kubaho no kwisanzura, hashimangirwa ubwigenge bw'ubucamanza no guhamya ko nta muntu n'umwe ugomba guhamwa n'icyaha hagendewe ku makuru yatanzwe igihe yariho akorerwa iyicarubozo. Abaryankuna bati dushingiye kuri ibi byose turizera ko Focus Ndayizera na bagenzi be ndetse n'abandi banyamuryango bacu batandukanye bagomba gusohoka muri gereza vuba na bwangu nta yandi mananiza. Mu ibaruwa y'abaryankuna ubunyamabanga bwagize buti muri 2020 abantu bose bishwe binyuranyije n'amategeko bikozwe n'inzego z'umutekano, nta n'umwe wabonye ubutabera, yemwe n'ababikoze nta n'umwe waburanishijwe cyangwa gafungwe. Leta y'u Rwanda yateye utwatsi abagize komite yanyu bazamuye icyo kibazo ivuga ko nta bimenyetso bifatika batanze. Dushingiye ku bimenyetso twakubiye muri iyi baruwa twunze ijwi ryacu ku ryanyu mu izina rya miliyoni zirenga 12 z'abanyarwanda n'iry'abarenganyijwe kandi bakomeje kurenganywa na guverinoma y'u Rwanda, dusaba ibi bikurikira: gukora amaperereza yigenga kandi atabogamye ku mfu zinyuranyije n'amategeko, abicirwa muri za kasho n'amagereza, ababurirwa irengero n'iyicarubozo, ababikora bose bagashyikirizwa ubucamanza. Kurinda no gutuma abanyamakuru bakora mu bwisanzure nta gutinya kugirirwa nabi, no guhamya ko ubutegetsi bubemerera kugera ku makuru nk'uko biteganywa n'amategeko. Kugenera ubufasha abohohoterwa bose harimo n'abafungirwa mu bigo byashyizweho na leta bizwi nka transit centers. Mu gusoza abaryankuna bagira bati kugira igikozwe ku bw'ineza y'u Rwanda no gushyira iherezo ku muco wo kudahana no gushyira iherezo kuri bwa butabera bundi Paul Kagame yishyiriyeho nk'uko ubwo yabyivugiye. Kugira u Rwanda rugendera kuri demokarasi no ku bwisanzure ntibizagirira akamaro abanyarwanda gusa, ahubwo bizakagirira akarere k'ibiyaga bigari kose nk'uko imibereho, ubuhahirane, ubukungu n'amategeko yako byabigaragarije isi yose. Suzana karame mugabo mwiza, iyo hino mubwire nari umwitabye. harya uriya mwana wacu Muhire amaze kugira imyaka ingahera? Uravuga Muhire urabona atamaze gusazara? Ubu ni yujuje imyaka 25. Reka ndebe, harya twamubyaye ryarira? Twamubyaye muri 98. Ubundi se umugeni wamuboneye ni ibiki bituma ubaza imyaka ye? Ngira ngo mushyibere uragasanya rugira azamujyane kurahira muri FPR. Yego uko mwana wabuze se agasigara yangara. Niko wa mugabo, iyo FPR si yituraje ihinga udufaranga nari kwigurira imbuto, si waduhaye rugira uwo ngo ni imisanzu ya FPR na hari umwana urihira ishuri. Kandi wa mugore uzankorera ishyano, urashaka kuneza barabicanye. Ariko papa ko numva musa nk'abatongana byagenze bite? Ekundorere mwana we, dore ngo se arashaka kukujyana kurahira muri za FPR. Reka tumujyana arahire, ingoma murayiramya ko yange nzizo zasanga ugihumeka. Umva papa nawera ibyo bisubizo bikuye ubu gugo yabikemeye amakuru yose washaka waya singuciye mu ijambo umbabarire nk'umubyeyi. Uzi ko FPR ushaka ngo ujye kurahiramo yo na Kagame bashinzwe kugira uruhare muri genocide. Igihe twahereye tabirambiwe, ibi si ibintu by'u Rwanda. Uzi ko FPR, RDF na Kagame wabye bashinzwe ibyaha byibasiye inyoko muntu haba hano mu Rwanda ndetse no muri Kongo. Ziradaso polisi n'abasekare rwo barasa abantu FPR na Kagame babitera. Abantu barunzwe muri gereza, abasenyerwa,
bamburwa ibyabo n'abaruzwe epfo na ruguru si FPR na Kagame none ngo ninjye kurahira reka neva ibyo si byashoboka singiye kwigaragura mu kidendezi cy'amaraso yamenywe na Kagame na FPR ngo nukurahira wapi papa ibyo bintu ntabwo bishoboka kwera umbabarire kandi Manoga gashayije iby'umwana wanjye avuga ni kanjye kuraba rubayiza nabanze Imana nababyungura bose mbabwira ibi bintu tubivemo tubivanemo n'abana bacu. Banyarwandakazi igihe cy'ubuzi twabayemo kirahagije buri wese niyisuzume asubize amaso inyuma arebe aho FPR na Kagame bagejeje u Rwanda. Uwitikiye yamufungiye umuntu, uwitafungiye umuntu yaramwangaje, uwo itangaje yaramunyaze, uwo itanyaze yamugize umushomeri, uwitagize umushomeri yamupfutse umunwa, abandi bagira ibikange mu gihugu cyabo. Igihe kirageze ngo twitandukanye nayo tutazasangira ibyago nayo. Ubu butumwa mubugejejweho n'urugaga nyarwanda ruharanira igihango cy'igihugu RANP abaryankuna. Dukomeje kubana namwe ku Baryankuna TV. Nanone ejo ubunyamabanga bukuru bw'urugaga nyarwanda ruharanira igihango cy'igihugu bwatangaje itangazo rigenewe abanyamakuru n'abanyarwanda muri rusange. Iryo tangazo rigira riti urugaga nyarwanda ruharanira igihango cy'igihugu RANP abaryankuna rwamaganye rwifuye inyuma ibyemezo bya leta y'u Rwanda birangwa n'ubuhubutsi no kwirengagiza nkana imibereho y'abanyarwanda muri iki gihe bugarijwe bikomeye n'icyorezo cya coronavirus. Nyuma y'inama y'ibyemezo by'abaminisitiri yo kuwa 4 ndetse n'iyo kuwa 18 Mutarama 2021 urugaga nyarwanda ruharanira igihango cy'igihugu RANP abaryankuna rwongeye kwibutsa guverinoma y'u Rwanda iyobowe na FPR ko kizira kikaziririzwa gufata icyemezo cya guma mu rugo cyangwa guma mu karere mu ijoro ngo buke cyabaye itegeko bikozwe na guverinoma ivuga ko ifite minisiteri ishinzwe ubuzima, ishinzwe igenamigambi, ibigo bishamikiyeho ndetse n'inzego z'ibanze. Rikomeza rigira riti urugaga nyarwanda ruharanira igihango cy'igihugu RANP abaryankuna ruributsa guverinoma y'u Rwanda kwifita abakozi bahagije, itumanaho n'inzego bihagije byo kureba imibare y'abanduye, bityo hagafatwa ibyemezo bishingiye ku igenamigambi planification ribereye umunyarwanda hitaye ku mibereho ye, kandi ko ari uruhare rwa leta kubimenyesha abanyarwanda mu buryo bubereye ikiremwa muntu. Gukomeza kwigana amahanga no kureka ba mukerarugendo bakagenda abaturage bafungiranye n'agahomamunwa. Urugaga nyarwanda ruharanira igihango cy'igihugu RANP abaryankuna ruributsa abanyarwanda n'amahanga ko kuva iki cyorezo cyatangira Perezida wa Repubulika Paul Kagame atigeze agaragara ahumiriza abaturage nk'uko bigenda mu bindi bihugu. Ku ngingo ya 5 urugaga nyarwanda ruharanira igihango cy'igihugu RANP abaryankuna rwamaganye rwivuye inyuma ibinyoma Perezida Paul Kagame yabeshye isi mu nama ya World Economic Forum yiswe The Davos Agenda yabaye yifashishijwe ikoranabuhanga, aho yihanukiriye akemeza ko abanyarwanda bashyiriweho ikigega cyo kuzahura ubukungu mu gihe tuzi neza ko icyo kigega nta bugenzuzi bwihariye bwerekana uko kizakora, abo kizafasha n'uko kizacungwa. Kongo muri ibi bihe bya coronavirus leta y'u Rwanda yafunguriye ibigega by'ibiryo abanyarwanda batishoboye, ko kandi hashyizweho gahunda zihariye zo gufasha abatishoboye ndetse ko abantu bagera muri miliyoni 2 bishyure mituweli. Urugaga nyarwanda ruharanira igihango cy'igihugu RANP abaryankuna rurasaba Paul Kagame kuva mu bwihisha arimo akajya guhumuriza abanyarwanda akabagezaho ingamba leta ibafitiye aho kujya kuvuga ko yazishyize mu bikorwa kuri murandasi ya Davos. Urugaga nyarwanda ruharanira igihango cy'igihugu RANP abaryankuna ruratabariza abanyarwanda mu ngeri zose, urubyiruko, abagore cyane cyane, abibana, abasaza, abakecuru n'abarwayi, rugasaba ko uwaba afite umutima utabara wese yakwibuka gufasha uwe adategereje inkunga z'amahanga cyangwa ubufasha bwa leta y'u Rwanda ikomeje kugaragaza ko itabitayeho na gato. Urugaga nyarwanda ruharanira igihango cy'igihugu RANP abaryankuna ruboneyeho kumenyesha imiryango itabara imbabare ko igomba gukora ibishoboka byose ikagoboka abanyarwanda bagizweho ingaruka zikomeye n'ibyemezo bihubutsi bya leta y'u Rwanda ititaye ku gitugu ishyirwaho n'iyo leta.
Ku ngingo ya 8 urugaga nyarwanda ruharanira igihango cy'igihugu RNP abaryankuna rurasaba abayobozi b'amadini akorera mu Rwanda kureka gukomeza kuba ku ruhande rw'abatagira impuhwe maze bakibuka inshingano zabo zo gukunda, gutabariza no gufasha ababaye muri ibi bihe bitoroheye abanyarwanda. Mu gihe ubwandure bwa buri munsi busigaye bugera ku bantu 574 ku munsi, urugaga nyarwanda ruharanira igihango cy'igihugu RNP abaryankuna ruributsa leta y'u Rwanda ko mbere yo kurinda indwara ubanza kugaburira ushonje. Inzara iterwa n'ibyemezo bihubukiyeho bifatwa niyo itera abanyarwanda gukomeza gushakisha ikibatunga, bityo n'indwara ikabafatira muri urwo rwaho. Kuzamura ubukungu, kugaburira abashonje, kwita ku batishoboye nibyo bikorwa mbere yo gufungirana abantu mu mazu ubeshya ngo urabarinda indwara ahubwo ugamije kubicisha inzara. Mu gusoza iryo tangazo, urugaga nyarwanda ruharanira igihango cy'igihugu RNP abaryankuna rusabye abanyarwanda mu ngeri zose guhaguruka bagakomeza guharanira uburenganzira bwabo nk'uko babitangiye, bakomeza gukora ibishoboka byose bakirinda coronavirus, ariko kandi banarwanya igitugu kigamije kubicisha inzara mbere ya coronavirus. Ni itangazo ryakorewe Igicumbi tariki ya 4 Gashyantare 2021 rigategurwa n'ubunyamabanga bukuru. Aya makuru atariho umukungugu n'ahandi wayasanga atari ku Baryankuna TV. Kora subscribe, uduhe like, ukore share, unatanga igitekerezo cyawe. Ubundi udukurikire kuri Facebook yacu RANP abaryankuna no kuri Twitter @abaryankuna. Ushobora no kutwandikira kuri email yacu abaryankuna@info@gmail.com. Ahasigaye kurikirane niyumvire uko Baryankuna akubitira ikinyoma akuye n'akaropye. Turi ku musozo w'iki kiganiro, reka tubagezeho ubutumwa bw'abavutse 94. Murenzi. Mu gihe umuhezanguni Tom Ndahiro yatangiye kwibasira Madamu Idamangi rya Mugwiza Yvonne amurega ubuterahamwe kandi ahamagarira leta abereye vuvuzera kumuhagurukira ngo kubera apfobya jenoside, ni nako abanyarwanda bamaze kurambirwa ibinyoma bya FPR bamwamaganye kandi banashimangira ko Madamu Idamangi avuga ukuri kwambaye ubusa. Muri iyi nkuru tugiye kubagezaho ubutumwa twabasomeye kuri Twitter ku rubuga rwitwa Kivu Patriot bwatanzwe n'umunyarwanda uri mu Rwanda utarifuje gushyira amazina ye hanze ku mpamvu zumvikana. Urakoze Murenzi, reka Cyubahiro dusomere icyo gitekerezo uko nyiracyo yacyanditse by'umwimerere. Ndagira ngo nsubize bariya abantu batangiye gushinja Idamangi ingengabitekerezo n'ibindi byinshi baraza kumushinja kuko biracyaza. Akimara gushyira iriya video hanze yahise ashyira target ku mutwe we. Mu by'ukuri n'iki yavuze kitari cyo. Ninde utabona ko FPR yahinduye jenoside business? Ninde uzabona ko FPR yagizwe urwitwazo rwo kwikiza abatavuga rumwe nayo? Kuko umuntu wese ushatse kuvuga inkuru y'ibyamubayeho muri jenoside iyo bidahuye na version ya FPR ahita ashinjwa gupfobya cyangwa agahimbirwa n'ibindi byaha. FPR n'abicanyi babigize umwuga kuva muri 90 kugeza muri 93 byumba n'ahandi hose bagiye baca bahisha abantu benshi. Abantu barokotse ubwo bwicanyi iyo bakubwiye ibintu inkotanyi zabakoreye urumirwa. Usibye generasiyo ya nyuma ya 94 yogejwe ubwonko kugeza naho badashobora gusoma amateka ngo ubwabo bahitemo kuri kutaruko FPR yirirwa yigisha nibo bataza ayo mateka. FPR niyo ntandaro y'akaga kagwiriye u Rwanda. Hari teori bita divide and conquer, teranya utegeke, aho ugomba gucamo abantu ibice bibiri cyangwa ukabateza umwiryane kugira ngo ubone uko binjiramo ukabafata amaraso control. Murenzi wakomeza. Cyubahiro yakomeje agira ati FPR yateye u Rwanda bizi neza ko hazaba kwihorera kw'abahutu amvera abatutsi, nuko jenoside yatangiye. Ikibabaje nukuntu FPR ku itariki ya 30 z'ukwa kane yanze ko Loni yohereza abasirikare ikavuga ko jenoside yahagaze. Mu ibaruwa FPR yavuze ko nta muntu wo kurokora wari usigaye. Munyarwanda ushyira mu bwenge ku FPR yanze ko aba basirikare baza, ariko kuri ubu ikaba yirirwa ivuga ko amahanga yanze gutabara u Rwanda kandi mu by'ukuri ariyo yanze ko baza, ikanashyiraho menace z'uko nibazi zabarwanya.
urumva hari izindi mu FPR yari ifitiye abatutsi barimo baricwa. Niba wararokotse kora analize y'ibi bintu, niba ushaka gihamya by'ibyo ndi kuvuga uraza kuyibona kuko irahari. Neza FPR yabujije abahutu kwibuka ababo nabo baguye mu bwicanyi bwayo kuva mu 1990 kugeza 1999. Mu mibare ya statistique ihari muri Kigali hari abatutsi bategeze ku 200,000. Ibyo biroroshye kubibara kuko ubwoko bw'umuntu bwari bwanditswe mu ndangamuntu. None ndagira ngo imibare y'abantu bari mu nzibutso za Kigali, imibare irenga 300,000 bivugwa ko bari mu nzibutso za Kigali. None ndagira mbaze, abatutsi babaga i Kigali bose barishwe? Ese ko numva benshi bahorokokeye, ubwo iyo mibare y'abari mu nzibutso yaba ari y'abatutsi gusa? Corneille Nyungura ubwo yitangiraga ubuhamya bwo FPR yamwiciye abe, Aimable Karasira nawe avuga uko yahekuwe n'inkotanyi. Ngaho ibaza abantu bose biciye na FPR baramutse bagize ubutwari bakavuga inkuru zabo, aho ntiwasanga FPR ubwicanyi bwayo ari indengakamere? Ukuri nuko buri muntu afite inkuru yabarira abandi y'ibyamubayeho kuva muri 59 kugera 99 intambara irangiye. Ikindi kintu kinateye ubwoba ni ukuntu FPR cyangwa Kagame, kuko nabonye ari usigaye ari umutwe n'ikibuno cya FPR, nuko yagiye yikiza abantu bose bamufashije kugera ku butegetsi. Niba umuntu yikiza bene wabo Kakageni, ukeka ko muri 94 cyamuzanye ari gutabara bicwaga, cyangwa yashaka kwifata ubutegetsi kugeza n'ubwo atanga bene wabo w'ibitambo. Urakoze Murenzi akomeza agira ati none asigaye yaragize jenoside urwitwazo, yarayigize igicuruzwa ku bazungu, nyamara amateka acuruza ari ayanyu, ari mwe mwayabayemo, ahubwo agakomeza kubateza umwiryane kuko arabizi neza ko mwishyize hamwe mwese mukavuga ukuri, mugashyira imbaraga hamwe mwese, yaba abatutsi barokotse, yaba abahutu barokotse, yemwe n'aba twamaze, mukavuga inkuru zanyu mushize amanga, mwasanga mwese musingiza umugabo w'indyarya kandi w'umwicanyi udatinya no kwica inshuti ze basangira akabisi n'agahiye. Nizere kuri mudamu batari buze kumugenza nk'ibyo bakoreye Kizito Mihigo. Ubwicanyi bwa Kagame na FPR ntawe busiga, ntibutoranya yaba umuhutu cyangwa umututsi. Namwe nimurebye yakoreye Kizito Mihigo, umututsi wacitse ku icumu bizwi na bose, azira ko gushaka guhuza abanyarwanda bose, azira kwigisha urukundo. Kuba uri umututsi cyangwa waracitse ku icumu ntacyo bivuze, kuko nubwo muhuje ubwoko ntago abakunda na rimwe. Niba abonye ko muri tiriti arabica kandi azabyigambe. Banyarwanda rero muhumeke, cyane cyane ndabwira iyi generation y'abana nako ubu bamaze kuba abagabo, y'abantu bavutse muri 94 na nyuma yaho. Mwitonde nimuzagwe mu mutego wa FPR, musome ibitabo by'amateka, mumenye history yanyu, abagifite imiryango muganire na basogokuru na banyogokuru banyu, babaha amateka nyakuri ibyabaye mu Rwanda, mukore ubushakashatsi butabogamye, hanyuma muzakore conclusion. Nimwe mugomba gukora iyo bwabaga kugira ngo ibyabaye bitazongera kuba, ariko nidukomeza kuguma mu nzira FPR iri kutunyuzamo, ndababwira ukuri ko hazaba indi revolution yo kurwanya FPR nk'uko byabaye muri 59. Kuri iyi nshuro abazapfa bazaruta abo muri 94, kuko FPR yahemukiye abantu benshi. Kuri ubu abanyarwanda buzuye umujinya ari benshi, nk'uko uriya mudamu yabivuze, wagira bahora mu kiriyo. Imana ishimwe ko wabivuze ari uwashitse ku icumu, iyo aba ari undi menya atari kuraraho. Reka dusoza aya makuru tubashyiriraho amajwi yoherejwe kuri WhatsApp avuga uko ibintu bihagaze mu Rwanda. Ibintu hano byahinduye isura, abantu barimo barahamagara ku maradiyo, abantu benshi barimo baravuga ati mwashatse ko tubibyihebe, tugiye kubyihebe mubibone. Abantu barimo koherezanya za rikoda, abantu barimo koherezanya amajwi, barimo koherezanya amafoto, ibintu bitandukanye. Urabona ko abantu bamaze guhinduka abandi bantu. Nanone iyo ukurikira mudamu cya kiganiro yakoze, kwibeshya ugafungura mudamu cyangwa ukamwica, ahubwo mbona kari nko gukoza agati mu ntozi, kubera yuko ura mudamu nta muntu igeze atuka, yavuze ibintu exactly byose by'ukuri biri ku murongo. Ikiganiro cye nagitangiye ndenda nkirangiza, ariko haracyariho abagabo, haracyariho abantu bafite umutima, haracyariho abantu bafite ubwenge, haracyariho abantu bafite urukundo. Pesi nkubeshye biragaragara ubonye ko byari nakubwiraga abantu bose bamaze gukonfirma kuri muntu ntaho hari. Niyo mpamvu rero mubwira ngo
sha tugeze hano umwana rero nyina ntiyumve birakaze pe. Abaturage twe turi mu makaritsiye bamaze kugira umujinya, abaturage bamaze kurakara ati ibintu ibi byemezo badufatira, ibi bintu baturunda hejuru. Abantu bose bafite uburakari hano ku rwego mpuzamahanga biri hejuru pe. Ko ngewe hari umuntu twari tuganira mu kanya tubana hano mu gipanga, ariko yambwiye ati kuva naho nibwo mbonye abanyarwanda bagira umujinya n'umuntu waturutse hanze. Ndamubwira rero ntabwo urababona abangaba ubona muganira, abangaba ni babi, mu isogonda imwe barahinduka ku buryo udashobora no kubahagarika. Ariko ibintu bigeze ahantu habi cyane, ku rwego ubona abantu bagiye gushwanyuka kabisa. Reka dusoze amakuru yacu dushimira itsinda rigari ry'abanyamakuru ryayateguye. Mwagejejweho nanjye wamwe Cecile imfatanyije na bagenzi banjye Cyubahiro Amani na Murenzi Honore. Mbonereho no kubashimira naho ubutaha.